ndene ya county ya Meru na ni mumemba wa New Dawn ikundi kiria kiari mustari no mbere kuthetera uraluluku botongere ndene ya county ya Meru. Rugiro rwari itukwenda kuolelia tongeria bo county ya Meru arunguru wa gavana Mutumantu Ethingia na naram akariba Meru kana Meru barigenda Meru yithireri kiri mantu yeigi utongeria tuketha tukiwata mantu igi witi na mbere mantu ya ukaria mantu ya sesire sitite na mbere lakinya imbiye byongwa gavana akubangania kiri mwaka yo thirikari yo 2025 2026 arana batukulukira 23578 namba ya SMS through live kuri Facebook through live kuri YouTube kedha nkidoma ntumiri chiaku waratu itana mbere na mubango. Karibu sana bwana Mantile. Asante Mutembe. Tuteri yako wa radio ku. Ndio na kwe. Gini manto ogo. Yeah, true. Nkwenda twambiririe samoya. No ndirenda twambiririe na manto igi ukarie bo Meru. Gavana tukwira nyure muma na hariririe manto igi ucoganiria ukarie rutere rwa Northern Grazing Zone na nyuma ya meri mekai iturone na raire gavana mbere kwena ngari icili tia kureto kadia ntereira na kwena bikurea na kinya NPR bangi bongelwa ntereira kenda kulikithio karia so italile gavana kulikithio karia ntere tia embe no tina kuthirite kwena wamba bukariura bugatethia atia kiri mantu igio chokaniria thiri ntereira mbere Mutembe ekwira antu baraba arethi na antu baraba bainara maeneo yara ya afektawa ni mantu ya wamba ba ng'ombe na kwetha kutina usalama pole nontu bwa gavana kwethora na ugire mantu ya bwithike haraka yacererwa lakini kurai na itumi bia tumire mantu ya reo karika na antu ibelerwe antu baraba ari Rangers bare askari baraba atiarere after kuwithwa vetting batiare askari 22 kusi koba beti yore itare nene lakini amwa abo gavana antu muntu akuthwaniria antu arakatire kuthwanirio tothwanirie ira thwanirie engele askari bangi bere baba chokro bunduki nontu mantu ya security ya national government na bunduki barabari ya shoni national government iria na county commander manto ya boriswe anto beta wa NPR baraba bunduki batumera uira si NPR so jomia ke mo bidiri biele gavana na onere madina no kayo weta ya kingia to etere to chokro bunduki to na inde kinya bunduki ki ochokwa anto baba ke bawe kuinyelwa ironere kaba andike askari bange no mbere kubangania na kambira ya rendo moru era yari ya Rangers ya bwithwa na askari engela awakandike askari bange bari county eba ntobire bionde bakwenda bya kurea kenda bombo camp kwa ina askari one bari be oturenwa ba NPR National Police Reserve iro aririe na county commander bangre no atumira askari bo bakandiko county bakaritanguisa county bakayongari county kuno mbere otwa askari 50 na twabaende na rando muru onere nyanga banaiko na bange ba 50 aendo 35 ndo muru 15 baendo malaine saindira sia kenando ba kenda no ntonya kuigutha kwena thina lakini gagutethi nembi go saindira ndo muru na Mutembe ibwa kuriarania kuma gavana yekira askari bau kutabwithika wamba no bukari na wamba bura yo antuko cionthe buria no kuminya bara ya antuko cionthe tiania yembe central na ranje ba ndumuru bara ya antuko cionthe na kinya na unje ba malaine bara ya ng'ombe 20 karibu okiumio tero kutetha kwina wamba lakini murungu no munene ntuko gavana to askari bau kutethera kwina wamba intuko emoro bombererie kuia lakini batafaulira kuia iba askari bo bombere ko nganga nabo oteng'ombe cieta aikato koromba murungu ke onto boka bakarikite mbere asarera anto beto betite batitha wenayo ke tinga banora wari ko withudura askari anto bakuite anto saindi ya 8 bo batara bakuite batikwa
na ng'ombe yitite saindi ngiri 8 kou tucokeria ngavana nkatho onto rira antu ewimbumite nau kwa rithi nya ndi murithi rira antu betu batikuiywa no be usalama bubui tukuigwa twaniri nya etho ateku mutembei kana yekwa muntu ura wi ng'ombe uni atumaira kuthomithiana akolelia kabero tikaumwa kana Northern Grazing area antu bana umira ite batethacia kusi mira nara kuonga mburete anabo bwaya biba toro kuthomethia biana ba ng'ombe Tiania East Igembe Central Igembe North ka line ka kankene na Isiolo na Bururu ko ende antu bakwetu thai bakona batethetwe thirikari na thenere tiere thai nimwe ya kamera kurithwo miundene ya antu kinya na antu bubena bunduki akende mutembei thina itithira na iria umwe kusinya tikacia ya ni iria umwe ngavana wire ende askari ba bepte ibarita nguo yoe kurithia ng'ombe kusore ndi bakoni bakumba baraba ange bene ocokero bunduki itha kiumia ki ka kiu kingi onto no bacokerwa inya ki ka kiu kingi na bobe ya abatashia nguo yoe akuo kwenga kamera kurita aini baba kurithia Meru County bila rutha rwene miunda bakaba kurithia Kenya askari ba 22 bayena bata nguo yoe ithurera nene ikung'ang'a na kuritira antu nkamera miundene yo so antu barang miunda we kuri nkamera kinya bo intuku inkaithina nacio cieta kuthira kuringana na mipango ya gavana so endo ni bantu yo salama yo yakinyite au na itugwira gavana tuiboya kusidai antu bena Land Cruiser igiri imwe malaene engenjire mbere ureta inya kwetho kwina thina weni ochwangare borisi marete na mauta marena inambi askari beta kithakene baeta kwanga impara lakini askari baba gavana atwere bena bikuria bena ngari ciina mauta so nte kuona bibi umboto matuiywa thai na kinya bo babwiri kung'ang'ana kose askari baba baingi ni arithi babwiri kung'ang'ana baka make sure te ng'ombe iyo tutibwiri kuiya yaka tutina inya kose thai gavana na begirite inya bena ngari bena bikuria bena sila babwiri kung'ang'ana te ng'ombe tubwiri kwiro ebwiri kwiro aringi Meru ekuiywa nuko watambaru ndendekethira atongere bara bawire muntu atibatire witikiro kuya kurithia ndene ya county Meru na kithia na bati kuya kurithia kuthire kwina watho no mwanka bethire baita kuromba rutha either kiri mabisabo kari kenda betikiro kuya kurithia nonto kurekana antu baba kuma kiri county muturi bakia kurithia ndene ya county Meru ibaba uchangia kiri wambu wingi bandeti tu changia na musetho bo kethira mutembei muntu ena ng'ombe ciake nara na itiendo muru ena ng'ombe nara Elat ena ng'ombe nara nje Tiania nara muthia Isiolo watijawa ambao bare yaba kiloka kuma nau kilomita saindi 10 kilomita saindi 15 mwanka baitia na tutura kenda muntu akilokera una atokuija ila sima etho ko bosirikiana nawe kwau kubarita kithakene geto kugutomokaria bweto bubwa ontorera ba kiloka anto aba bayaroi baba kundia baba bia kuria baba kundieria bakona inya kutura kithakene bo bakeotwia na cio itijawa na ata mutembe gomba kwethora we na itie kona baba kumira otukuya na winkaiwa na ringi miunda yetu batu ya Meru miunda ya antu binafsi tiranch tio bo Isiolo kutemunda omuntu lakini batu Meru orende miunda yu bakurithia kinya ni mingi antu ena bena taito nte kona inya kwiro bakaromba u utemnya kuromba DCC kana chibu kusikithagati ka chibu ikia mutembei ikia mantile so bakwetho no garurwa miunda to barita ng'ombe cioko onto baritha cikinya ndi kana munda daktari eto ambwiri ara wetete bakachuru daktari irieta munda yo atumira milioni cia mbia kwiria munda yo na munda karibu 800 acres na akakuo na akathithia ndamu kuo anto weyere no ntoni walifu benda akenda bote faulu kutora ko bakuranga ndamu bakuranga nyumba na thiringi uyo nthe daktari ekirite baitanga ko twenda bari tokwetu buru na tutikona otemto buri koromba munda yo akamutembe otomba ita kwa county commissioner uwa to eta kurithia Meru na otemunda county commissioner eta kurithia wako eta kurithia Kenya so ndenda bari governor to brara wire
akombithia askari beto barita baungane na NPR bara bange bekuno bara bate kurithia ng'ombe baungane aborisi ba make sure te ng'ombe kana kamera yumete Isiolo kana North-Eastern kawajia ikuria Meru in case ria kwitha kwina mpara buru duno bwariri boka antu lakini ndetha ai utikuntu kutena nyanki antu baburi gushoka kurithia ko na ringi mutembe Isiolo county no nene ke Meru bena nthi enene muno kurithia ntikumenya yonto be ya kurithia kwetu bona kurithia ku weekend bona kanya ko tuiya uba toro tuiya so ndenda buranga banu na were nyemo tuate Sunday iko ina speak on National Assembly Wetangula na ngabana na were aya county commissioner wa Meru na make sure den kamera cie Meru na kinyaru arenda mona nkamuthirikania ndimwire manto yara were kamera no cio yuri no ntomatiniri tie mwanka na aranto bandite mira ikaunanga tulatu na thaito la na go etu inyanyi twena mira kwina okurare anchabe nje nchukune na araba nathu na ntwambui na nara ko etu njarune irarire nchabe cio nde irathiri so anto bakite bayi ng'ombe biakora birana bakirema baria na birengi bithuka ngeru kamera konga bana onte bishina olela seke vindige kamera ere were siebele itrebela na ngangane siebele genda anto barana bwaremi bauruka urora arithi bang'ombe baraurukira antu ibetirie manto ya barabara ikia kwenjoruterera monthly kwe muntu wenda kumenya ichembe barabara bwite barabara chithetherite kiri manto igiokaria barabara mutembei awita maeneo yo amenya kwene tumike barabara nonto rira ng'ombe ikuijwa urithira anto bwita na ngari na ndaika ithano ukethira burithi urunka karibu 30 minutes na 30 minutes mwamba no komwereche nafasi ya witate ekuitha so kwina barabara cia tetherio karia nonto kwina ngari yonto kwina ngari cia borisi kwina nyibaru lakini thinera nene nyibaru bibi tutethia gutweka ote barabara yukuma uamba bari bakethwa bena area nene ira boka bete barabara na kukuma mauru kuo no kwetho kwina thina yo tainyantu ego gaba kwina barabara bo abaingila side cionthe bo batomba batethwa bena okutuia kwa raisi betho bena thina nyabo onto example ya lele angi kwetwa njarone kenda wata barabara Isiolo lazima weye mwanka lare wena me barabara wendo muru na riu wita kuthia imwamba tikaromi walele onto na je bakinando ba lazima otore stage kwa njilo wita mwanka wita kinando ba othiurunke rugendo itotora bakula mawe so indi nene ekathitho barabara cia tutetheria na inya pikipiki mbingi ikomba kuikia askari ikomba ikera yu kuthwa beba bengi mukinyone ku barabara cia no tethi bonene na kinya cionga bana na idiete kuthithia na wite MC ba eri uba baminye barabara iri kuna iri kubakathithirwa kembanjentie kuno ntote kutare ambanjentie rare na mbia cia barabara so mbanjentie kuna bangirita barabara yu na MC ba eri yu na rako eto amwathi ontobe eto enkonja onto amboi Mburuo na nathoka stare so we MC ba una ba moresi ba mweshimo Ali na mwanke yo mwanka kwanje musoi onto nyako kwithina so iko kwenda barabara ku itaniria ati batigethero barabara mwakireo kwetho kwina to barabara to twingi to me join MC ba bwiri kinya boko ambanje ntu na baka orito bonene barabara bakekira baketho ibekirite mbeca cia kuthithia ngweu itigethero ka anto bakwirwo akanyo betho ndi ibekirite mbangent ekuthithia barabara cia security tukuma nduga kiri manti yau kwe untu mubungi kwenda twithira tukaulilia monthly last week ikwara na maandamano ya Sabasaba na maandamano ya tire wenyangi bubwingi mno ndene ya Meru ndona biashara parani business community pakitheta bunene ukiwa bo kaitene ka bachumirio karinto pio nontu upinzani burumira na bugwa maandamano ya sponsor thirikari yumira na kwa maandamano ya sponsor ni upinzani untu butoneka Meru ringi pau bure atongeria baro ya Meru bokiwa Meru nirungame Meru nithire na tongeri buboya na thairo tukuona maandamano nya toneke itare ya former governors babo ndebedrite bariku baritene Martin bate
anto bara twarwirire Meru tukwetete tabo ya tika tutai na wafuasi bakuandamana ngirene na kaza tika tutai na anto bomba kuithia nyumba tauni hii lakini batu tuenda tukombwe tubwithio onto bora kisheria tuthiate haki ura sheria kuwa wonte believe una korona muntu akutena sheria cause kinyoka rona nontu no tena bo ubangita gwethia ntona ya ingwe yo ndokurita ko subatu toke ya kwa kato kwenga kawera to atura barabara na tutemwenga atu atoika mashaweta kanisene koromba ku area kwaria na MCS kenda bomba omurita kusu totai na inyo omurita nya toke andamana toka ithi office ere to county tutemurita batu ngwira twaritane koromba muno kwaria na MCA manto yo ta senate koromba no senate tuthikirie ta kotini koromba njanja tuthikirie tiro toeria kuandamana na kinya wethora turandamana nitukwemo twenda ko pasa sauti na ya amani na ria boris tonere kurea nayo twareka ko kinya manto ya kubwitheka mutembeti ya meya uke akwithirwa anto no baite bakaithia supermarket yontwera magunasi na imuntu Emeru ate kuona anto barabandiki ko temu ikamba ikuo temu ikuo nya wethora kurea ni bekuo iwo 10% 90% na anto ba Meru ya supermarket irabo yere into ya bisawa ne muntu kumanara kwetu embe ekaine ni unto botebo bwaya elelia moya nice city yo anto bonde ba umete Meru Kirinyaga Embu yo ba umete Isiolo tuete Nairobi tuindi yo toroma iyo komba kona breakfast nya witethia ake nya wethoro ake tikinya kugura o nto bainge baroma wita witethia o lakini ukona ni rangi ntukumwanja ethetwe bibo tuma badu tuwa badu to support manto yo to support anto kurethia ko edinto bianto bangi no nto wethoro to corona we muntu ro magunasi to ruto muntu ora wa obesawa to ruto kinya kuithia lami bona ye makosa mati nuntu teo wethera lami ethe kore okuthoka no asara tuciikira utumba kimengera yo makosa yele atibwitha cia uma so itoburi kwithwa tukithwana cia na inyana ba jensi bakathoania njira ya kwenga kindomo kira kwenga kurita muntu bukenda barabenga imandamano ibukandamana bate kwenyangia mwanka wengwa akona ibo muthura buka akauma akiyo tevinge bwethi butomba kwa bwete se tawti bomurite kusubiba ya mwegere kuikura nanga wengwa akenda akauma lakini yabo kandamana miaka etebwethia auma so twenda anto bareke na mantu ya kuthoka nginto bianto bangi ndironere mwekuru umwe wa supermarket witwa nati witwa kuri wesi agira ile Kiambu yeywa Nairobi yeywa Thika yeywa Makuyu ndamwibero kiao muno akiwaambia ciake saindi milioni maana ile ni raitira nanto tutombo shoki anto beto thinene tukua katubatethia rira witire akoromone wa thukia biashara ya mama mboga na no guthetera to guthetera komu inyilia saindi twenda bareke na mantu ya maandamano njira kurita thirikari okikatiba ntukwe kuringa kura mutembei muntu aitaka thandukune askari uro kwetwa kuringa nchoma no withera okariti uringa kura so denda muthuro yuyu oke kwe muthuro bena yuo bayotorie ntukwe kuringa kura no ntutukuria miaka etha tukeita kuthira miaka ile tutierie antu akuthuka ngianthetu na tutinenge wita oni mutembei mbere ndena bahati wita ndi ciarwa ndireta Somalia un ndireta Rwanda na ndireta Southern Sudan na nye Ethiopia mengere oromo na atu ankene abona kote sheria Ethiopia re na arambere ibo be na whether at least kwe na ndina wetandi sababa na rino weta kwithira kwe na sheria lakini wetandi ili cietho ciena thina mutembiro tetamani kwithwa ina thina akenya ni umwe batu ni okay compare na nto bangi batu twikora ya muno na ndira cirukwa batu kutu tuburi kwenda kuthukia nthetu weta Somalia Martin mutembei anto bathawa kinya wina into wathawa ni nguns
uti sheria na uri barenda ko ire into kabeyera kiwo ibito maona Somalia baba ingi be ya ku university ko Nairobi kinya Southern Sudan baraba na interview to raku ko so to raku ka ba to raku ayana na ba ukona be ya ku university Nairobi na Kenya so to bwe ko reka ande to yo kinyao no to kinya iraisi okinya iraisi rira kona nto banjiria biashara kwa to ikaria tuengwa na bo tore bwe yeta maandamano borwane to kona ndene dangalanire bo robo ngo kwa bwengwa iondo yanjira iria baba njiri kuanga family yetu nyumba cia kabila yetu ikolengwa bai kwetu so ndeno ethangalana na itarika todo enda bareke amantu nyuma ya mantu ya bwithike yonde after nyamonki uyu awatire itonde former governor Peter Munya ki yakawa Ngaricha county ichiarere wita kwodi Mwanki ni ya Kenya county Otongerebo county bwenda intabi bithira bikenya but in real sense itonde Ngaricha county ichiire kwi ngari yaumite maua kwi ngari ya Rombi kuma Tharaka-Nithi ndibiro ngabana wengo akiaria after maandamano yau so why undreme bi Munya athwania thirikari county ni report ya wenyangi bubu abwithikire wendenda Munya tu akire eyetere ntukushakura sekinya yeranto na koromba kura kose mutembe yote ko kasi anto na bakiona me akere nditera anto bakashwa me anto betera taarifa kuma ke KBC yake radio otenya TV ka KBC radio ka yanto news na kwa na news ya Kenya yonde kwa ringo njomo the yanto be social media be TV cia mero akeni owe komi ko na national TV ongiri emwe so otemuntu tonere ngaisha kwaria Mwanki ciara yele na ngari ro Tharaka-Nithi ya kwaria Mwanki kwe ngari mawa ne yire na ngari town ya itere kwaria Mwanki na Mwanki kwa kana ni 30 minutes yogetho yithithirie ndamenjira yo kwenda kinye ke ya seyete in case kwa dogo o nyanto ba twekeleta na agora batetho lakini gotethi nto ingwe njomo onto matresi na itanda na mbiko ya into birabiri ya supermarket ira isi mno kwanza bibinge nyabi na mauta imwanki yonge mwingi ko munya weke na kwenda kuringa siasa teko ntenda kuingilia manto ya muno wantende hata mtu munene omba koromba ko simamoto itari ona ndo bacionari ngabana wengo akua na rombeshe muthomi njuki wobono ntu cioneka on simamoto ithatu Meru county mutumake ya simamoto ni yiri irariku itha ya kubwithia mpango yo kuona ke no bone mbanje ntie kurengi kana no bone donors bombo batetheria na simamoto ingi yare mawa na Meru na cioni kurutangu ina ici yire kuria Mwangi kamutuma kaenda mutuma gunda roya kanyweta kuria Mwangi kana ta munyenda kenda wa mungabana na kora cia yagwe mate ya muntu waka wacho we muchogerio mwere ata mutembe kinyo tonere we TV we yenu ntona yona netie simamoto agora ya Mwangi endinge munya kole la che taarifa ciako kayeke watandu moru tawata mutito kana ageba no le la choero akiona simamoto isi arego mboko karimu tule ya siasa tu munya kisiasa yake panda yaka wako njia panda ate uongo ya washera ganjire siasa atena bokuwa mutumate ata mutuma atari tangwe ba compare nera ritete so waziri netera tu myamnyari waziri nari ngabana nari mujumbe na numbugete mantu maitaya mingi ke na kwenda basinda na mutuma na mwetu mwaka yumwe yoyo thirikari yoyo mutuma na banjenti anto ba compare myaka 5 emunye ngabana mwaka yomo na yo mutuma yiye ko yaritingo enene ba compare munye waziri myaka 5 biaretera Meru imbi ndonere nyake la sibitari level 4 level 5 kuite level 6 ndonere akwa sibitari anto batori tu maoni sijui nini emonkoria kamunya kana ne kamta akora akeula inteto kinya we ngabana nenda yedo level 6 lakini ndonere akiwa mutuma na guthukia kwethia level 5 level 6 mutembe uke aweta sibitari ra oiberu anto babeta gukia watu ni wengi wamejaa hivi ndireta mpendetie muntu okosi no mbedo nyanke mi daktari akaenda mkelo kanka kone inkuiberu anto babange
kiao botua lainine kiao oketa sibitari u kinyo kero yo yedo level 9 ke gwe level 9 ibo wa mwa ko yedo kenda nto barabe yaraba bona ko koero ndawa kinyari tingwe bongwa uretoka ethira administration block anto baraba urethira ko office kanini ko nyasi wari so kinya ko sabu anto kotombe ka ukethira ka reception ni ko sewa ni anene bawe aunde ethani director mende ko wetho no bonde ba ichaka ka reception kamwe no ntukutina anto aya yako kulitera ngui weta ko wondi na naranto ba mama mutembei ukethira anto ba mama baile njire kutuma manto ya karega yaiku na counting na besire si kikuya ke counting government ite ndwe ke sibitari mo cionde ni kwenda kwa eno miro yo yonde so kulita murio yo level 5 yedo level 6 yeta ke national government besire ya to de level 5 na shita ko de sibitari de ngesha maua ke ruwa na kanyakine si se upgrade si yedo level 5 ni do anere yake ngabana wetu so we munya siasa no ka kuria ukumira nya muntu akenda akintokera we na ke no gari athombeti nyo ti ungi omba kuwa akinde ka kulo thai mantu ya kominya oma iraisi orenja le ruwa mirimu ete chumbora na kuthima na inya weta ke mirimu ebu egromenge rene okalitoro ithimi tibira biere de golelo te kona na ante ya mainge ya open thai meri ya Kiraitu Murungi ya mbinyerire bati poya wakanya rekethira na gavana kinya mwaka na no tuna compare arauga tiania gavana miaka 5 imenti miaka 7.5 mwembe kinya after mwitathira so proposal ya Kiraitu Murungi yari kinya mwembe imumero ya mero bangi nyawe nayo nafasi mwaka yo 2027 pa produce kinya bon gavana yora mero bangi bedrite bena gavana so no support me ya Kiraitu Murungi de support me ya Kiraitu 100%. Isipokuwa siasa change ya la county cia thithiru mutembei indirikana tukolomi tukiura ciana edukote ekwa mantu ya mpangilio ya bora mero ikathoia antu ibariririe muno na kora tukendete ke gavana ke tatiania ke 10 years ira ke aburi gwetho agekwo ruke ye kete ke niembe ruri ngi kichoke ke ye imenti lakini ndekere ukinya ara kwa teka munya no gavana 5 miaka 5 imwe ya Kiraitu ya 5 imwe onto ende ni umere 5 imwe ya aburi wetembe biwe to Kiraitu wonto buna ni bo uma bo iwo kwa ya ni anto bo boya nyabuke tho abweba busheri ni tho momo ano matomba go tho no na munda bange batena munda ku Kiraitu miarie ke inde me support yana koyana na anto iba fusa me ambo Kiraitu mba kuonto bokare agoyura ruare lakini miaka kinyele ke 5 kona bo Kiraitu wire ni uma erere anto kawire drama queen baria mweri leo kawire ngabana ibachione na bachenja so me ambo mukuru kweke mero kwa mukuru akarinde no nakora yake kokeloga mweyo we mutene so mando ya Kiraitu akwario ke akona oya muchetho na nako ikiranto bamiro bakanyiria kuona obui ni uma batu anto bembe to buri kwewa nyaba tu change miaka 5 kenda tuthima mutongorio umete embe ke nombe utomba kuthima na kamwaka gakamwe kusimutuma imungabana imwaka yumwe ya itu na yu mwaka litangwe manto ya tiranjiria maingi kubanga ni manto ya siasa kinya tho mero no ethero tena siasa Kenya ngege tho siasa ne detate na mero ipati ya Kenya ku Kiraitu kuwa nyamwembe nawe change ya miaka 5 utema kwa sena na tena ni kinya wimo mero na ni akiewe koto na bange bakiwanga teke waziri anga ina akire anga kina so omuntu na maoni yawe lakini maoni ya Kiraitu yonko ya norito no soka kwa uma andu baba ki siasa na baruga Kiraitu kare muntororizo imuntu te kwenda kona tongeria bangi kama tongori wako wae noko memo de mere mando badore tera mando yo ya diga te kueleka kama tumainge momero kama embe inge momero rorido akawa kikaeta imenti kietembere rorido injero gorore ka Kiraitu yo imenti yake Kiraitu imogoro momero yonde
so nte komenya bau bakuwa ruritho rori no thano ko gatuga ruritho lazima kithano gathuri kana kithano muntu umete imenti kana kile support movement mwenzake ena atunyambia nataka tu kwa kile imo kabila ende anto mukabila gaboke ruritho lakini uma mutembeire muntu ura kile akuye umengavana kusiti lazima ethero imutuma ka kuikite nyambene muno embe ti lazima ethero imutuma no ethero nyi muntu ungi lakini ti mumirwe lazima ure mutonuina kenda gutwega ate na ruritho so ende wanto njira ciose kunjanji mantu nimbigi lakini muntu akiwonto natho anashebia kuwa ke kuri antu bange be mirwe be na ume botaura buwe dade uteka ropoko tu maneno uwakire itoka atenda kuona antu bangi katenda kuona kana kangi ria kuwa muntu ikiumembere kawa kiume isiolo kaumanga au atore ngabana kuma isiolo ya to atheka na marisabeti mumiru akuwa umengavana lakini umete saindi yembe inate kwenda kuonongi lakini okiagolele keba ubonde bakwenda ite basi kala kwire kala kanini mutumano ora munini kebonde munya kadhuri mutumano ora munini kebonde so kerito ka fairness ka kuwa umabura bubwiri kinya wimbua lakini imenti bangi bakwati kerito aki ende bakoya myambo ya kerito aki anto baingi bonde ba imenti barua anto bembe bakondisa bo style kwetho abene teke winyabo anto dira kerito are mbenda anto belewe kerito na winde mwenda enda ndashoke manto yako nyuma kerito waziri eitara babdirigari yake bake na mwiraria waziri bonde ba umete imenti lakini kerito na manenchi na ba kuungania mero bonde osimbisha anto bakweto barabaturane rero banduku bamtomediaro mujumbe bonde bashamana shakerito na bakabanga mero bwedada atabagwa na atare seneta atamete gutai na county atare kuthwanirwa county ke ya kurombe teke kwenda county yonde lakini rito ndona ashore bake babainge bakweto bakubu anto bainge muno bangainura either supermarket bo bonde bare ashore bakerito na bare angurupu imwe Nairobi ya mero bonde baitete wawatanite so kerito imukoro bwire gwetho ake heshima maonia ndagura wiya waziri yanda mona mutwati ya maingi buru na atare mubunge wa Egembe North ari mubunge atare South ni ari mubunge lakini kerito naomba kuma ko South menti yake ya kuona mutwati na ari nyakwena thina wa amba bubwa ng'ombe na I think kerito nya waziri ro batethererie maoretha ari kuthiria wa amba bwa ng'ombe buru miarie kete bwiri gwoywa no uthu bwiri gwoywa no rutobu nene na kumya bia kuwa fair enough kwina delegation ya county rari county ya Murang'a na baretite benchmarking ya kuona mantu mwanya ura Murang'a ba kubwithia kende nyobo be yotetheria governor Mutumakiri mantu igyo bangi bothirikari na nyomo ya yarabarite kuona ndi mantu ya ura bombo kumenyera na banasari either urabomba kurumaga antu urabomba kumenyera kerirasi nambi lakini indironere former first gentleman Murega Baicho akiwa ira kana ndiunge wirare ndiunge tene tumi ndiunge titethi mumiru irare kwenyangia mbesa why should kiako nino ntu first gentleman ya kubonto bube muruma na bwe bambirite mubango yo kunda ni uchuro na uchuro bwe bayira kureta a lot of questions kithibo akunda no kana butagunda niru mutembe yanku akioria kiuwe ya wareria mtu wari Murang'a no it's opinion is it an idea ngwelo bokuwa idea weta benchmarking itithuki no ntu ibo county show inya nthini ta nthingi ko benchmark so itithuki lakini woni cioria biu tekene ko biura cia mutuma oingwe binkaraja mutuma niwo ibo muntu kwari bathigari bubwe lakini yo tekene ko etando bage mawaziri yake no ki akune ndiembe kiako ne ndiembe so ne batire we siasa ende miya biu mutuma ntiko ndenda bo betere barone imbi babwire ko bwithia be lese mure imbi bonere nya murega oteko thiga na ba kawira tete delegation ya weta China aendie Mwaroina aendie Nefati bari mapenzi waitere menge antaweta benchmarking vetere kubwithia mapenzi ko post picha nau ende miyango muri yako thwani buthirikare mutumege tho egari uyo to mambenda inde we wite mto wari Murang'a TC wa Health our TC wa education
obete be bachoke ciori bachokerie muria laki wende ruwa mutuma thirikari mutume na mwanya na kawira iyo mwana otugo na muthenya triple kawira baita aki anto bakawira en governor benchmarking ira baita China baita benchmarking manto ya manto ya sibitari lakini ba betere te kinyomo bari ko na manto ya sibitari iye mutume rai na rokonga in doctor PhD na nwesi CCM wa education ende mutathomete agenyethia PhD ni umona na Miriam Bwantai na Nepati bara ba China na tima daktari mema te olela cia mutu anto amiru ibagona tu so inde ciuria biwikira rukunga age ya gucokeria bubwe turegere na mantu yeu tuyekiri mantu ingi siasa cia biama bitambite miru kaiteneka everybody kana umuntu na utibo na batu kuthera na kiama kiawe ki siasa kio mutetheri kana kio tetheria miru na argument ni ati twithire twina kiama kenda kitethia miru so miru ina biama bibingi muno na antu ibo feel giaga kwina utiendera kukuingi sana kiri biama bia ki siasa so ninyuma miru kuthera na biama bibingi bia ki siasa imbibitethetia abi miru mutembe yonire bombwa kwetha bwena kiama kienu ibo bweya lakini twatumira kwera antu batikubwithia ntukwire irare kora mbere ara ntikwenda kweta marito yantu kwa antu barua turenda kiama kietu lakini thai turona kora baeteti kietu kingi kudenda Amiru orende twina ciama bi na Amiru bi na party linda Amiru ciama bi that I think na kwego kawera na gathithiri kya mucio nakyo Kreito ipatilinda wa basi Munya ipatilinda wa PNU Mporo ipatilinda wa Nopeu kawera kwego ndonere nakyo gitwa na taweta kiama kawera kiama kemuci ndone office zi nteko myake ni umaga ni urongo ndona babekerikwo nyantonere bange no ndonere anto bage age so kwena orende ciama bithatu birambici bia Amiru turenda kenge kitwetheriate na ikiko kikauma kia Mumiru kamili wewe wagwithia kia kumutemein bwete kia Mumiru no te pati gethwa officers bonde ba umete region yemo batomba kwetha Patilinda secretary general deputy Patilinda batomba kisheria kite register so indethra chama bi ko nende bithatu no peyo ko PNU eko na basi twethra ko tukwenda kuibanga no tuibange ke chama biu tuka make sure tukoka kebyo kimwe gekeya ana no tukouria kimwe kinya bo bange basibena bibinge na botone at least tukuringanira nya ketho no peo na basi kinya etho ko ikimwe gikare kana PNU na no peo kana basi na no PNU duende tuibange kuo kana tubibunje tuthithie kingi agende tuwe nabyo na nyabe no bia Amiru ntona ke make sense ni mbona tu no kasi anto tu na ntendete kushukumia ako kania kusimbishe Patilinda pia ni munya Mumiru Patilinda no peo Imporo Mumiru Patilinda mbasi ni Kreito no Mumiru so yange ntona ya hukuma nanga tukwa tuengele kingi kikia kina thari kege ningi njaru nogo wata ya mutumaga bwithe kyake kyabwa no ntithari ke njaru wega gugwira huma ekiko getha Mumiru mwanake kigero kya Mumiru mwanake nde mutumaka amwa tukathithia kya mageto at least kyabwa kinyege kawira kitina nda mwinjero akagawira no akuriwe no aguri ke siasa na tugire ko ende no mutuma no mwanake ke siasa akabwithia kingi twende tore Amiru twachangamuka uguma ko at least kyabuja ketha no at least igegeya kuru akabwithi kya makareta musemo onto ke yaru na kite minyaniretie muno na ndenda tubwithia tu ke at least tugoiga Mumiru tuwikia makia Amiru ke yaru onto biko binge lakika bibi koro bitomere ko manage bitomba ko bwithia at least ke uke abuja okay thirikari nene na thirikari ya county utemwanya thirikari icio ile last week ndonere kwina mbeo cia kubandithia ng'ombe ciire kuma kiri thirikari nene rungu rwa gavana Mutuma ntukura kwari na muchemano ya Ntuberia irio president ya promisere mbeu cia
mauri ya ndiburu chekuma ngiri mwanja mwaka ngiri mwiri ikia launch Meru na true kiri mantu yawe ikia launch Meru. So ni no ntonto be na mixed reactions baibua maybe thirikari county ni support thirikari nene kiri mantu igi wit number mia amutembe antu barabe okundwa kachumba mbe bombere utibu thirikari county yomba korea kuritania na thirikari nene ngui kosi intobira bingi counties ya wasijui ni 35%, 65% ni uti wa national government. Kenda womba kuretera anto baku lazima ngabanu asirikiane na president. Kwa mfano enye anto mutumano we buwaku anto bakalaumu lakini elelia governors bonde ingabano ori kureituria korona thirikari. Agwetho ngavana watura kurwa thirikari kokua ni utemandelo kwenda kira anto baku kusimbeshiritiere lazima besiritiere na national government yetho partnership county government na national etho ni manto ya kilimo ikia county lakini beshira ambike kuiri na ara kurwa lazima ushirikiane na waziri wa kilimo kenda mba twake imbeo yontu anto bayawa aya sibitari onto to okero milioni 500 ukegotho to shirikiano bwa ngabana eto na president de dada etioko weta maui ko stadium na injeshi oka mutuma ko injeshi nayo atena besha na atena injeshi bomba ko ewa nguboka ilasimo edo shirikiana na national government manto yonto yokuibo ya kwandika askari baraba NPR kukyo twika ngavana atiko watanira thirikari uteonya rutharo kwa bandika mati kotone mutembeni askari ba national government ibo mutuma ko aria na thirikari nonto na goodwill na thirikari ya mwetigiria andika anto baiko ba so mutuma kuwa yara kuwa we muntu kuthwani oteburi omulaumu ka kwerio twitiri into biria bi national government no tenjerengi Mount Kenya na ngabana bana kwena kangata tina ko ngenti muno ko gera one time oreba kangata akiwa one time oreba oigoro akiwa one time oreba okiambu wa matangi akiwa one time kaiga Kimani oreba akiwa one time kagwendo kinyana uko akachagwa na kominya bibi kwendekana ilasima national government itethere county government kulitango icio batu to yetukashu atwero wetu na we one time twashibira bikuoneka ke ngabana sibo ndakwira ngabana bobonthe Mount Kenya na ngabana saindi abanana kinya muthomi njuke wa oreba akiwa one time etainya nya Laikipia kinya kaiga mutai kaiga tukwira president yari na lionga chenyere na arikuo akera cia kuona bibi koma kethirika nene bia kethirika nini so mutuma ko tuthetera tuona kintu kutina makosa na ituwere mutembe yara mbere kwina kanya ko correct makosa thaito ye bibi kuoneka kuma kethirika nene mutuma nete baretha cinya ruto nduko cionthe kenyenge niwe one time na tu Meru mutuma na rethio turetoro biria tukwenda ya barabara wo kuibu cia security imwe ti lazima cienjwe county government mutuma na mpango yo kwaria na national government ituthithiria barabara anto barabe na bakuthithia barabara icio lo mundu gasi ira ruto aeta Mandera anto ba miwa muno era gutulwa ngambi ebe rende kututhithiria barabara ya lami 5 kilometers kuma mea kuitania na ukithakene na utokuwa kutena security ukakwetho tena good delay ya national government mantu ya tethada World Bank na saindi barabara ya World Bank na saindi milioni 600 iye kwenda kuoka na shum barabara eneo na boke yako sinda boke yako etho abikorwa thika maendeleo yomba kurito ya kandu nyisi ulo ku ngabane tu itobori omwachanje itobori omwakanya wetho ko muntu uthuri buruni imutuma kuwa na support thirikari na murekere for now atwitiri into bia bikwendekana mutuma ate yande bene mutembei akwata njara kuraringira ruto ugo eta wa mwe no karingira kureku so akaurwa ba muntu ungi na thayo tibo ungi omba kwethia kinyanga bana aranyanza kaba turarirwa kuonga ruto elele western gabana ba western bonde sipokuwa natembea nweka uborishi bwake mnyare muntu uborishi inde bai mudhuro yo na nwenkaki western yonde kinga na Nyanza ingaba no mwake utuwa ruto natembea uona ku batu anto ba Meru ndenda twe mutuma kanya na kinya bara mutembei bo twira tu rwa thirikari
minya muntu mbomba ke baba umere thirikari-inĩ ya Ruto ombomba kũkĩrĩria njarake muturi Kachagua kabutirwe okwetu kabutirwe so tumba kubutwa no tera wa mantu ya thoki uri kuo uyo twira twebele kuo na were urari kuo ratwira turie kuo ke kamuntu umira ura ba muturi at least ethe no nto muturi ka aracia bubu wikenda butwa lakini bo bangi Kachagua ri aike Ruto uregwa kiruma Ruto atura mongete na kuwa njamba neno mwanka ntugwera muzwanda yoetere bungene aminyo bwa eteire anjirie kwaria bubu mugoro wetu nwe no kuminya ari na untu kucionthe na itwira twiba thirikari tu support thirikari ai kuma njensie goreta thina ari tomba mbaya anjirie kuona thina thirikari so twenda baki iba mione tutubairia ni akie kila mtu lakini tukwekura ibethie bu na tuibareke urore ubwiri weteri into bia Meru atweteri into biu ko no kuru antu baraba ku atongere ba Meru bo thirikari ne ibara bena rubobo kuma thirikari ne te aba kuthwani mu Meru bate kuthwani mu Meru bakuthwani mu Meru na batwira tume na iba kumyiku into bire makosa ya Ruto abwithetie miaka elu no ya correct na ile yengi kethori barabara iraba ketho itosiri ba ushirikiana bunge wetu na mutuma bagetia barabara ikabwitho mbibinge tumira kerwe a security tukorwanio ikabwa na ndonere mutuma aki wantu ba Meru nyabo bena aki ekorwa ng'ombe ciira ciji kuri stock kwena program I think ikaribu ko national government mutuma kombo chukuma anto at least baraba yero ng'ombe baka yao nye otho yeri 10 ukarwa ng'ombe iriele ka ithano bachoke ng'ombe cio katurwira thirikari umbi miamanto yatugura thirikari tiyete kubwithia ikabwithia barabara university kyo yoko university ngi turage gwetwe Marimba ngana Mariene yoko barabara ira situire kuthetero ikathithwa kata se mutuma esibitaru ikabwithwa daily ne bokeri kithi ugeria batu arithi tugetho tukurithia ng'ombe cietu itekuiyo katurira thirikari umbi kuko tuika mutuma no atethe thirikari correct manto yau no gatumutetheria na bunge na bu nkwire uni support thirikari ye no ntoba kendeke antoba Mount Kenya bairwa na Ruto Mount Kenya West bairwa Ruto bakiwa nengere mwana wao narrative ya njeri mbi usiguse mulima bibe tomera barwa na Ruto kagusire mbi kagusire mulima ende ogusa mulima otokeleria njere ko tweka deputy president twinjere yari na tule Meru na ntobatharaka tuendelee tukuthura ringi tuendelee korwa na tukemnya barabi bakorwera rira batari bagusirwa mulima bataro ya bibe tomara na baguswa mulima ende batu twena kendeke na tuendelee kuimbibia to bigusi ya mbere nyomo inyingi kwenda huko mau akorwa na one time lakini imbo nwimbi barabara bairwa no ntoka bengero wo na tutwaganu etekeu na imbendele koro ndetho ndi tutumira akiri na Kenya ndagwire Kenya timu no bibi olela shunya timu ya kwethia muntu etu kwari position iri ko muntu etu ari kusito kominya muntu enwe position ine mbe ya atetheria bangi wita kweta position ine ukagolele ko kendeke no yete anto inge Meru yi kendeke no yete anto inge Meru yi bakemathi abangu office ine yewe na tu obuto endelee korwawe kinyapo kaura bunge ndagwera winda mo support no ndo bakendeke with deputy president barabara igenjo inga gonge itenji now beretore ikia Raila Odinga aredi ntukwengera uwa babo ntaba kuthiulunka ko bakiwa bateithia Kenya bakiwa thirikari tiko bubwite buboya Raila araude kinya Gachagua atumbo uteithia Kenya so maoni ya Raila Odinga ya kuwa Gachagua atumbo uteithia Kenya na Raila wengwe thirikari-ini ni uma upinzani buburu obo watandirite butumbo uteithia mathina ya Kenya oni kwire ndi o support thirikari kenda kinga banora twekire ethwe ne itaraisira ko no turetera into mantu ya Raila Raila no wo oru ari ro akawo so nte kwenda ko discuss mantu ya Raila ko sia thirikari-ini ato support thirikari abo no kone Gachagua mboteithia nthi keoria ke kauma magato etaite no mwaga yonge ngao chogeria mwaga yo athira betho ndi kuthima thima tukirikie mabango yuma tilinko na wararia barabonte botona ndenda tu kwera Meru
tu support ngavana etu Mutuma yabura tutwire kuwi turethiritwe twina miaka 2 na nusu tutete ni 3 ontunya yo mweri yo rathirire tu utebo kamengera gakarakilukira miaka 3 ethira ni Ameru tutete ndenda nuntu twina thirikari na kwina itara kwiyo mithima tumekanya na twa gavana na assembly tukanya nkuthoania bakomba kuturitira ngui kipindi kia mwaka yumwe nusu yutiere mbere twita siasene na indomba Ameru tu nontu bati turari thinene muntu arari thinene no itho akiminya rira Kenya ngira rira mantu ya national government bati turari ya national government na ya county government so that nontu twina advantage twina gavana na kwatana na national government tumwe kanya na kinya barabara ashore ba Mutuma wathano thwire thirikari ri kuo ukathuraniria Mutuma kura ite watene kana kwa mtu kanya gote watene no ringe kure ngavana yeyo yu no thikire ngavana uyu no garia kuthikiria president uro kwirira kucio muntu ena mathwani yake mwanya na kwithira Mutuma ngavana tikukua no atwira na tukaringa kura cionthe 6 so tumwe chance tumwe kanya untu inkona na bwako imuntu karitira Ameru ngui tumwe time aturitire ngui mwaka yumwe nusu yutiere ara siasene ko kinya twachamania ko no twitho tuchamanite njira emwe ringi gatutenjira emwe lakini for now nuntu kwenda kuingila into biria biomba ko ya Ameru tumwe kanya twatwitirie biria bikoneka ya tuende anto barahero mbewe ng'ombe ba ndire bakithige keria kethoro orambe ungiri 3 ka 5 siyo enderwe mana 5 ko ewambi direct na Mutuma ketho akiro ya na thirikari into bibite kinya so twenda nuntu tware utekura ikuringwa tumwe kanya burakona tubwitherie miare mwi bwenda inya ba bwa mwata time obuthwaniria butamwigire machariti abagwa na kwenda kwendia munda yo wa mwa boge ne iga onto akwenda kwendia na butethia yu ndi yara Mutuma kethia nuntu tukwenda utethuka itumwe kanya nuntu na baba eto county atuendia umbere tukushagura seginya tukaringa na ara muntu akuigwa kana twawatanire thero tutethia kiwango kia umuthigiri nya kura cionthe tumuthigiri turinga urakaua neko karabu butumaona Nyanza baringa kura cionthe uraraila akuwa nuntu no ibira benda na obasukumira bia dada daira ila arabo yere into birare bia Mount Kenya bionde bireta Nyanza na kinya bera baringera utokura ba muringira ngonto no boyere into bira dada Mutuma ke akofaulu twetiri into gethirikari ye na atura tumekura toka tumeka tumethurira mbirenge bonka bira twendana tuturubiona right yeah. Thank you bwana Mantilino ntoboko na kanya kwa kiri mubango yoku ke asante sana kire barabo ntoboko kari mubango neyo ndibura kire ate babu tutethira twina mubango tweta na mbere okumenyithe mantu mwanya kiri mitando yetu ita na mbere kututhia ta kiri Facebook Weru TV Weru FM na kinya kiri YouTube Weru TV /Weru FM na kinya kiri TikTok na Instagram ntuna no twethira tukinyiria nteto mbere cithira chikinya kiri metha yetu nteto kiri tha mwanja themona nusu na kinya tha 3 na nusu ithera na tukumbea Peter Mutembe Edward.